сайын артқа, узған тұрмышыңа бұрылып қарайсың да, ойға қаласың. Тұрмыш нешік шулай бик тез үтіп кетті мекен ол. Әлі генә урамда малайлар белән уйнап йөргән кебек. Ул бит инде ничә дистә еллар элек булган хәлләр. Алар һаман минем күз алдымда. Тұрмыш біз өскенде бик жеңіл иде деп айтып болмай, бұл соғыш вакытына туры келдік битендер өзің өсіріш мен 38-ші жылғы, мына меңа соғыш башланғанда әлі мен бик кішкене едім, хатırlап та бітірмейін бүтін өсіне ебет. Әмәлекен ауыл халқы бек көп кішілеріні соғышқа алып кеттілер. Күн сайын дерлік анда түрлі хабарлар келедір, ауылға мына шулар әзірек, кіне менің хатırда қалған, мына бұл өлген, бұл, мына her bir uramdan bek köp yerlerini alıp gittiler, bek köp söylep kaldı elbette. Mene şuna göre bizning mene şu zor gailemiz Allah Teala kızgandık andır indi bizni etini soğuş kalmadılar. Ezilip yıkılap yatkan vaktimde kimnindir yılağan tavuşun işitip uyandım. Jayga tangsızlıp gitken vakit. Tereze boyunda, stel ardında mış etip edeyim yılap otura. Onun kolunda ruçka. Aldında kağız kisege eti kadar eti yılağınga min bir aptırap gittim. Çünkü etiyim bir kırız. Bek ciddi kişiydi. Üse düşkeşkini anladım. Ol frontqa jibarigiz meni deb bir to'xtovsiz g'ariza yozib turgan bo'lgan. Ammo ani gil tilda qoldirganlar. Ol traktorga o'qita boshladi avulda. Xotin-qizlarni o'qitdilar, bek ko'proq endi yerlar yo'q, chunki chet el traktorlari, mana bulay aylantirib qavzatirgan traktorlar, mana shunga ko'ra Ati merhum kayın ol biknik gazaplandı indi soğuş vakitlarında. Ol soğuşka jibarigiz meni deb bek köp mertebeler yazıp da qaradı. Gitemmin, bolmaymin, taralmaymin da deb. Çünkü gün sayın 80'lep maşinaydı, traktor idi. Mine şuların hemmesi kavzırga gerek birinciden. Kadın kızlarını bir tane üretirge gerek. Üretirge, sugarga, ekmek, ciğerga üretirge, sürürge üretirge. Hemmesini ol şu an kırana şul kadar ağır bulgandır küresi indi. Soğuş vakitleri, bir kataşlık vakti. Anı ütkenler yine min anlayala. Avullarda kişi olmağaş, yaşılşa oturtu bilen bek mavuklu idi. Benim babayının olmağaşları kübeydi. Ama şunsa hatırda. Kış günlerin olmanı şuvaşlar getirip, sata küp mütlesen şunu al. Uğurlaşıp yumurka salatırgan bir tavuğumuz var idi. Elle koydağı salam işlerine yeşirip salgan yumurkalarını eninin izlerge vakti yok. Hemin yeşirin uyalarını dizizlep tabam. Bir iki kukayını lektirip çıkam da çuvaşlar yanına şabam. Satıp alınan olma şundi temli itip sizilgen ahırısı. Biz indanda şerik berengiler jiyip yarı Xudayning berganine şükür biz
sıyırdan ayrılmadık. Sıyır eti isen bulğay şulana şu daşatırga ezmeste badır indi. Hem sıyır bizden bir sütlü sıyır buldu ol. Biz hatta kürşü apalarından da sani yapa degeni bar idi biz. Şularını apa benim açlıktan saklap da kaldık. Süt içiri benim. Mine süt bulgaç, sıyır bulgaç benim sütü de bulanın, kaymağı da bula, bütünüsü bula, erimçikleri de bula, neler de bula yasılar. Hem mine şuşu nerse bizden mine balalarını bir saklap kaldı. Soğuş bitkeçte etinin prinsipleri üzgermedi. Kalkozdan arba bilen gelip buş koytaydı. Eyde sıyır var, ana aşatırga girek. Sıyırını bitirdin mi, aileger et bite. Bir vakında biz abi bilen azmaz katkan salam alıp koytırga çıktık. Salkından bızlanıp atkan eskirtten bir uç salam yılkıp alır için köpme köş girek. Tarta yılkı tırgaş, biyeleyler yılkınıp bite, parmaklar kanı, indi gazap şigip jigam bir kuşak salamını şanatı bile salıp sine iyice koytırga çıktık. Karşıga karavulçu çıkıp bastı. Öyle de anlatıp olmayı. Biz yılap jiberdik. Ol dünyadaki en eşekli sözler aytıp, şananı eğlendirip koydu da, şabırkısını alıp bizni kıynayı başladı. Abi time degen sözlerim eli de kulak tübünde yankırı. Etinin eyten bit minalar alında başımda bir yürekte yiyem çünkü alar dürüst yolga bizni derdiler mine. Ukuttular alar. Uka kızgına. Ukap kişi bulağız. Alar mine şu yolunu bizge üretip barağız, uka kız bilim alığız. Bilimsiz berese şey bulmayı eti şunu anlagan olayı. Mine mine şunu bize terip jiberdi mine. Şınnap da mine uylap karasan mine nindi aldığınğı uy bilen yaşayan benim etiyem hemen yok. Mine şu an krepzikalar birmediler etiye. Bilim al, uka kişi bul dediler. Hem biz şu piknik tırıştık. Hem barır da düşün, naptamda kişiler olup çıktık. Soğuştan sanmışır. Azıra bu setüşkeş malaylar bilen akşa uyduy başladık. Avullarda keng toralgan uyun idi ol. Soğasında akşalar çeçile, ilek mi gülme şunu bilirge gerek. Bizden oynaganını bir günde eti görüp algan. Tağın bir akşa oynaganını görsem, bir emmin sana kireğine dedi. Üse düşkeşkin anladım. Eti benim tıray töyüp yürüne tıygan bulgan. Meni bilimli kişi itesi kelgen adam. Onun içine bitirebildim ben şurada. Gittim Kazan'a. Ezrek jırlap yürüydüreyim de Erpavala şakta bitinden dersedir nedir talantlar bulayı bitti. Talant gelip çığa olsun da. Beytemeyecek şu bulam. Bu vakta İlham Şakirov gelip çıktı şunday eski geçti avuşu bilen eybet. Ben şu ağulanıp ben geldim Kazan'a. Kazan'da indi ben betem nege konservatoriyaga kiraman okurgam. Yerlisi kele konservatoriya. Bilmeysen bit. Konservatoriyaga budagına kirip bulmayı. Ezrek bilirge kirek, salfiyat yollarını bilirge kirek diye. Ben hani bilmeyeyim bit. Gelip girdim, cırday alan betem, benim cırda sahibet. Şundan bir gayetlerini keş, senin müzikal bilimin var mısın dedim. Yok, müzikal bilim yok öyle. O vakti kaydıp gitti, kilesi yılga müzikal uçilişçiye gelirsin dediler bana. Mişinapta kaydıp gittim. Benim sanatga tortılığım aniden bulgandır. Ama ol bir koşunda özünün jır yaratkanını sezdirmedi. Lakin benim onun jırlağının işkeni buldu bit. Hatta birinci tapkır işitkende men hatta aptırap kaldım. Kişi koray işitmesin için avlaktağına jırlıydı o. Sıyırın tavırga otura da ekrinne suzaydı jırın. Tavuşu acayip motor olsa da bir yalşan idi bizden yani. Şundan birli
Әни жырлаған жырны мен де әкіріңіне шынлап ери башладым. Şekerlerim özlemin yollarına düzenmin. Әти бір вақытына жетті көрген Мәскеуде оқырға Шепкин училищесына кішілер жиялар, 20 баланы, татар балаларын оқырға жібереміз, шуннан Мәскеуге дейілер. Мен нишлерген музыкальный училище кірген әлі. Мәскеуге барығам. Шуннан әти әйтін жүлер болма, Мәскеу өзі университет ол. Бар Мәскеуге дейді. Шепкин училищесіне оқырға кіргәш, бізні Галина Петровна деген оқытушы қаршалды. Бізні көріге өк, сіз татарлар ма? Әйе, біз татар балалары деп жауап бердік. Ол күлімсірек. Әнеге сіз қысық күзді түгел? Әнеге біз қысық күзді бұлырға тиіш. Қазандағы татарлар барысы да біздің шекілі. Біздің Татарстан Европада орнашқан. Демек, біз де Европа халқы деп жауап бердік. Мында біз шул қадар әйбәт оқыдық ки, теге біздің білән енаша орыс курсы оқидыр енді, алар анда ел сайын ашынып тұра білген әркінді. Мына философиялардан, илерден экзамен бергенде орыс курсынан бітінісі кіре алмай, екінші неге қолалар еді. Экзамендар берелмейлер, татар балалары рәқәтленіп, біз философиядан да рәқәтленіп 4-5-ке бередір экзаменларны. Тырыш малайлар болып шықтық. Қызларымыз да шундай тырыш еденді. Әм міне, нешік деп әйтірге керек, біз міне шушы училищеда шектен тырыш зур іс қалдырдық. Анда теге Малый театрның бүтін зур артистлары, анда Царев да оқытты біздің білеп, Пашенная деген бүйік актриса, ол да оқытты бізді. Яблочкиналар, міне әммәсі қолынан біз ұздық әзірек. Әлбәттә біздің енді Николай Жгладков деген бір профессор, режиссер оқытты енді міне ол шын мәғынасында біз әйбәт педагогқа ләктік. İzzet! Kırma! Nerede söylüyor ahmak? Doktor! Ben bunu buna kiliş almayayım. Ha, kilişmesen bundan bir tık. Senden bir tık yılkıp sarap karık. Ne sular olmasa başını keserge birem. Sen bana ne diysen vezirim? Nerselimin haman dağının başın kisalmayayım mı sana la? Altmış birinci yılda indi şunu bitirip biz 23 Kazan Tatar balası şularını bitirip koyup böyle işe uğraştık indi. Elbette onun 25 kişinin var bir bütünüsü de ol artistler bulup git almayan kayırları var bir başka yolga kire mene göresin mene Tufan Minulin bilmeyendir zor drama doğru bulayı bir Batuyla şuday yazıcı buldu Tatarstan'ın halı yazıcısı gibi. Mene şudaydı bizim kursul bir talantlı aybet kursu bulup çıktı. Şulaydı biz koyup tiyatrını tiriltip ciberdik dibeytirdim bir de korkmayışa. Edem şınnap da mene ol spektaküllerge bizden gel anışlaklar bula başladı. Bir köp spektaküllerde bizden mene klastaşlar, kurstaşlar oynay başladılar. Hem tiyatroga ağılıp şiiri başladı. Sen küpsileşme. Men özüm bilermedim. Niye bulmasın? Bu fatirga bez, huya bez. Yara. Eğer de biz bulmasak, alar hamurlarında ul kabun altılarından çıkası tübülleri de. Şol. Yara. Kazan'a koytkaş Şepkinçilerini barısında Kamal Tiyatrı'na eşk aldılar. Emme tırıga uğra yok idi. Kim koya turu kiyse şunda kuna başladı. 6-7 kişine platen türmesi tiresindeki Big Pişrak Vatutin uğrabına uğraştırdılar. Anda gazap şiklikte indi. Şepkinçiler kursunun şul yağı yakşıydı. Ol birdemlik. Mene şul birdemlik bütünsün de Halit kendir indi.
Министрлікке kadar barıp җитте безнең бу җафабыз. Яшәү шартлары проблемасы. Театр җитәкчелегендә ул революция ясау кебек тоелгандыр. Әмма әкренләп артистларны урнаштыра башладылар. Театр каршындагы Горький музей урнашкан йортта бер бүлмә бирделәр безгә. Менә шушы фатирда минем беренче кызым да туды. Менә синең апасына бер билет биргәннәр Мәскәүдә. Менә Илһам Шакировның концерты. Бара, сез барасызмы дип. Булар риза булганнар апасы сәкелдә бит. Ә без инде 4-әүме, 5-әүме без шулай Илһам килгәч инде без һич шиксез ничек барып идек. Колонна залда Мәскәүдә барып утырдык без. Карыйм менә икәү утыралар минем хатым белән сеңелесе бит. Каядыр күз төштек күрәсе инде менә шуны. Шуннан танышып киттек бит. Менә шуңа күрә ул һаман да Илһам Шакиров менә Бакый дөньяга күчкәч тә менә хәзер минем карчыкның кәефе бик кырылды. Чөнки безне таныштырды бит, мине бит ул Ринат белән таныштырган җырчы бит ул дип ул аны һаман да искә ала. Мәскәүдә укыганда мин Илһам Шакиров белән хатлар еш алышкаладым. Бер мәлне ул миннән концертка кия торган яхшы ботинка алып кайт әле дип сорады. Мәскәү зур. Бик әйбәтләп эзләсәң, чират тотсаң, тавып була диде. Ә үзе 2 ботинкалык акча суза. Ал. Сынатып куян булып бирмә. Минем акча эшләргә мөмкинлегем бар, синең юк диде. Шундый юмарт кеше иде ул. Мәскәүгә барырга да вакыт юк, менә көн сайын уйлыйм мин. Көн сайын репетициялар. Ничек мәктәп китәргә алдап булмайды. Сәбәп табырга. Барып кайтырга Мәскәүгә паспортларны биреп язылышырга ни ясап. Мин ничек мәктәп табып менә 2 көнгә миңа китәргә. Менә шул вакытта беләсез, менә шулай уйлый башладым, ничек авырыйм. Кып-кызыл булды йөзем. Шул кадәр үземнән икәнме, жанр авырыйм дип. Әйтәм, Габдуллабый менә мин авырыйм әле шул. Тиздән премьер. Юк, бар кайт өеңә, 1-2 көн ял ит, терел, шуннан килерсең. Без башка сценалар үтеп торабыз. Шулай итеп мен йөгер нигә вокзалга, анда билет алып барып, биреп бер кич күнеп, икенче кайттым. Бер ни юк, бик әйбәт. Абдап терелдем мен Габдуллабый. Бик дөрес киткәнмен мин. Ничә ел яшибез, 57 ел яшибез бергә хәзер. Ул бик акыллы, талант менә Алланарга биргән. Ул бик ярата театрны. Это зур бәхет, аныкы бәхете, и минем тоже бәхете. Аның балаларын ярата, иксендә Руфочкасканы, Айсуны да, внукларында тоже. И правнук хәзер үсә уже 2 яшь, аны да ярата. Шо менә шундый сыйфатларын бик ярата. Театр ул бер килеп ләктеңме, аннан чыгып китәлмисең. Аннан кытылып булмый. Ул бер шул сазлыкка кирип баттыңмы, аннан син чыга алмыйсың инде. Барасың да барасың. Дөресен генә әйткәндә, Марсель Хакимович Сәлимҗанов артист дип саныйлар инде мине театрда, һәм шулай булды да ул. Спектакль уйнауына бит әле ул нәрсә менә, ул бит ниндидер үзеңнең фикереңне әйтергә тырышасың һәрбер спектакльдә. Ул бит анда язган әйбер генә түгел әле, анда фантазия әйтәсең, анда үзеңнең сүзләреңне әйтергә тырышасың әйбер. Шуңа күрә ул театр ул зур нәрсә дип саныйм. Бетәргә битмәс ул безнең татар халкында, чөнки хәзер телевидение, кино бик алда инде әлбәттә. Ул бит сатып алынган. Аны бит Америкада яңа әтиянисе көтә. Аякларында оларга дип акчасын да түләп куйганнар. Булатны биреп җибәргә туры килер ахырысы. Әмма ләкин театр ул театр. Театр ул аның бүтән
maturluğu bütün kişi nerse de mine gün sayın çıkıp tamaşaçının gözüne karab söyleşesin. Tamaşaçı seni anlıyor mu yok mu? Mine şu an kirayet tiyatroda oyna olup bütün ne başka ayır. Anarsı bir türlü oyna bulmuyor. Mine ol neçik diyeyim. Hani kabatlap kına bulmuyor diye. Ol gün sayın üzgere. Hadi bakalım. Bir kapı ben asıl sözde yaratmayayım cenep sibi. Hadi ben bir vakit yavga şargatı yer. Mine kızık, şu ayarı beyteler mine sen sahnedagi teatr Rinat Taşidinov, ol senin irin sahnedagi irin diler. Şundan da şulay bulup çığa indi. Çünkü yaş şokta da oynadık, orta yaştagi da hem de kortta da birge oynadık. Mine hazır babaylar şuağında da birge oynayız. Hem de mine en yaratkan mine kevge şık mine dip kelip aytayında ol şu nidagi bu spektakldagi почтальон. Менә аның белән уйнау бик рәхәт сәхнәдә. Ул әйтерсең дә кай вакытта син уйный алмаган мине ул уйнап ала. Кай вакытта сүзне онытсаң, ул сиңа ярдәм итә ала. Менә әйтәләр бит шундый тандем инде менә безнең Ринат белән театрда. Tatar sözünün ne şapla kanında yazıp koy. Bilmesen öyle Ansar'dan sonra deyip yazıyorum. Tokta. Cemaat Allah kokusun girişmeyiz. Şallı'da mı? Elmetten bir getirdik. Evet. Şunda men şok kattım ona. Ertangi 8'de tıra başlayayım. Ver bak. Erте bilen men jıklap yatam. Өзім яш башым келе қарап жатам. Ничек менә аның шундый тырышлыгы үзенең организмны формада тотуын. Ул шул кадәр итәгатьле кеше. Ул беренче көннәреннән үк бик абруйлы булды. Зур рольләр уйнады, ләкин бер кайчан да тәкәбберләнү, масаю юк иде. Ул әлбәттә горур җегет. Ул үзенең кем икәнен белә, нинди артист икәнен, ләкин ул бер кайчан да тәкәбберләнмәде, масаймады. Бик гади булды. Һәм һәр вакыт ярдәмчел булды. Менә кайбер кешегә тормышта Ходай Тәгалә бирә бит. Бәхет дигән әйберне. Ул безнең арада иң бәхетлесе булды. Һәм bütün кеше белән уртак тел тапты. Менә ул артист өчен иң кадерле әйберләрнең берсе. Бүтән кешеләр белән уртак тел таба булу. Чөнки бездә күмәк эш. Күмәк эштә иптәшләрең белән, режиссер белән, кешеләр белән sen mümkün kadar ortak dil tabrığa tiyişsin. Kazandan. Kazandan. Doğan yerden. Sözlemede kim ciberdi? Yamaşıgız neşede? Zinhar için şiklenmegiz Musa Bey. Hani gelin aşıklanırga, mena ölüm kararı çıkarılgan. Ölüm aldığından mı kimlesiyle şununla bilir getiyir? Герой буларак мен әйтә алам аны. Ринат шикелле герой театрда булмагандыр дип. Рәте ширады күренми. Да, яры әле мәйтә менә ашарга шәргә бара. Син беләсеңме? Хәллә, дөньяның рәте шираты булмаган шул. Булган ризыкны рәхәтләнеп тәмләп ашап булмый икән диеме? Юк, ашылат та бит. Менә телевизор карайсың. Vallahi yazma. Bütün apetit biter. Hazır mı ne dramaturglarda azaydı. Neçik bir yazarlar drama eserlerini bir az yazarlara iyi. Şu an göre bizge mene oynar içinde, bizim gençlerge oynar içinde katlavulu uyli tırgan şap ayberler sirek. Tiyatrımızın yazmışı neçik bulur iken. Biter mi ol, ya bulmasa ol, ya kadar üser mi? Bana şular durumda bir kılık başlasın. Çünkü vakit ötü bilen zaman üzgere, 50 geç Allah'a şükür bizim tiyatrımızda, bizim zalımızda bir zor ayıbı. Lakin bana bir öyle gün sayın demesen de bizde anışlaklar bir geç olar. Bizde halk yürü, bir halk dolu elige.
тормыш devam ите. Кайгысы да була, шатлыгы да була, сөйүнүчү да була. Шуңа күрә монда бик шундый оптимист булырга кирәк миңа калса.